weight gain du te na she tu ra ka du chu tu na ka video hi a full in en angai ni ani lo chuan king ba in she chuan in ta na pui thei ni ti kha kan sei hmasa le duwa kaming chu de ne Lalzuitluanga ani tun huna hian weight gain dan chungchang kan soi don ani weight gain ka gain du ti te thau ka du ti te ang comment te po ka mu thina comment na chuan ka lo chang zel thin chawa amara chu dang ma ni hi nge ka lam chia bi ka chuan mi lo ngai lo la amaro chu headline video kan soi calories zia ti te kan shet thiam a poimo ma chu chu hnuaya hian description a hian oma chu in lo en nge nga ya weight loss du one weight gain du point mo calories zia kan shet angai caloric surplus caloric maintenance calorie deficit mo cherry du chuan calorie deficit mo weight ngai renga yom du chuan caloric maintenance thawi du chuan caloric surplus hnuaya hian chen le zual zokin oma tin tu na video ko ran soi tur po hi video dong te po ka lo soi to thowa chu video dang te po en thein omanga amaro chu tun na hian chiang zokin kan soi le ka du a chan chu journey hi ke ma puina ka zole me ka ni he body building le emo fitness nom na chu kan taksa thun hoya kan da theina hi ani he tuna hun rei tak chung ti khan kein kata ngai rengin weight ka maintain chara amara chu tuna hian ka weight ti ri bel leu ka tum le ni ngai rengah thil han te po hi anin oma kha kan duanga kan taksa han thunun na kha anom ve ani chu ti rual ro chuan vile khata thil thleng ani lawa athla bi a thleng po ni lo thatam tak ngai ani e tun huna po hian min notice mai thea then chuan mi lo chik deu chuan ama in tle min ka thau dewa tin nge ka sek na po kha alang nep deu ani mo chu ka poiti lawa ka apps te po zoi na kina aron in khu do na amara chu ka poiti lawo ani ni kum kanin thale hi kanin nei anniversary ani ta chiap me pathian khoi na zara ni kum kanin nei don khan he tu nang hun nang vera hian nin ka ria kan ko ta kha kan thui ma ti ra aron thleng ta kha ka hatok ta reng lo me chuan khata khan thakhat chung khan thei patok phan kein kata chuan in nei nia te chuan nal takin ka hat le thei ta amaro chu khami hnu tang khan nge 72 kg vel thenga kein ka thla chuan khami hnu tang kha chuan kein ka ta kha ka du to ka nge ka caloric surplus le chara keima po ka thau le man viawa thla chu tiang chuan thanga borvel niang o tiang borvel chu kom le mana chu tiang chuan amar chu ka thau talu tu ke ka tia ta 84 kg ka han thleng mana amaro chu ama khan 86 kg ka ni thin ka ti khai lai weight journey ka ti ma he fitness journey ka ti ma khan mo amaro chu khami ya kha chon thau kha ka me ni amaro chu tu na ka 84 kg chu adana dang to me ni ngati kan ti chuan ka taksa khan nal tel tho ni alian na alang nal tel tho ni ngati kan ti chuan hetlaya ka taksa masel ka ni wang ani tin keima po thau tho mai la ka lang sek bokani ka lang lian boka amaro chu po chu hei ni pui te non thenga tiang chuan kanin kat thale kat ngata tin hei kan nu po in kat duwa tiang chuan kan nu pa kan ti rol thei tu ti in tiang chuan kan calorie kan shre ka tiang chuan tun hun hi kan thleng ta ani chu keima chuan nge ngaya han nei akha thil thar han mu mo ka taksa po ni taksa han thununa thun hoyanda ve sim kha ka duwa mar chu hei mi tam tak tan chuan thil ti thei kher po ani lawanga rebel weight gain du te na she tu ra ka du chu tu na ka video hi a full in en angai ni ani lo chuan king buying she chuan in ta na pui thei ni ti kha kan sei hmasa le duwa tin hei tuna hian sinaka soyang khan mule she tain zoi mongin ti katuma veile khata han spill over wa katum lawa achan chu veile khata han san te khan heta ka thisena te cholesterol te leptins profile te khateng khan a che the ani khami tur veng tur khan zoi monga weight gain katum ani chuta chuan ka sacrifice caps te poka sacrifice ngai mi theya amaro chutuna hian nge ka thil ti ka choi ri thei ba ka hi ka limit ka thleng to ni amala choi kar khatvel zoi mo kan ti hian nge ka weight
apo kha ka choi ri thei song kha nge keima poi le keima poi na ka hriat thei kopin nge ka chak le zual ani khalai kha anom na pakhat bok ani nga tin poimo em kan soi du chu weight loss lukhian weight gain po hi har ti hriat tur ani a weight kan loss do na kan mental power a poimo tukhian weight gain tur po hian kan mental power hi a poimo ve tho ani ti lai kha kan soi du a tin hei mi then kha chuan chi che thau thei lo chi chu metabolism chak an ni e ti te soi om thina mo science sina apom dan ani a amara chu pom dan chan ve ka nei a metabolism chak chi te chuan lo om te mewang amara chu metabolism chak tia kan hriat ho reng reng hian thil hi chu til tukin an lo e tam mi lo mo amara chu an ei ve chuna khan por te pon lo por ma a e tam dewa nga in ngai kha alo om ve thei ani chu tiang che chon ke po he tu na ke in katta engang pon ei mai la ka lian thei lo ani amara chu ka e che wanga ka ngai kha keima le keima ka ril ro ka lo ngei na sok me kha lo ni a ka taksa mamo ai tam kha han lak lu me kha har sa to em ni tu na te po hian ani a nge ti lui mo force feeding kan ti han ei lui nga eng chi deu te po khan o mani he kan nuin ar tui min chum saka ten chon ar tui te po mo cái pe mo e pe lo em mo khateng khan cái in force feed ani ka shit cho huna te teng khan zana te po ni thonga tru chuan protein drink te po protein shake te po siam nga zana te po than har te pun ka in le me nga kha kha ani a chu ti ro zon ka intermittent fasting a hi chu ka kon ka chun zom don thawa darkar riat chung e hun chung kha kan siam nga a chan chu intermittent fasting a ka ti na chan hi chu ka soi chin dong khan het lai cognitive function apui em wang hian mi te ti har wanga chumi wang chuan han thlam kha ka tum chuang lawa amaro chu ka i hun chung ka eating window chung hian nge calories tam theng ber kha e ka tum don ni ti kha kan soi do a en ti thleng nge ni ang ti chu ka soi thei lawa amaro chu eima ka thau ta le tu ke emo ka dan hi ka lungoi to lawe ka ti hun anga khan keima le keima po zoi khan ke in kat le mei don ani ti kha kan soi do a amaro chu kan soi le du chu mitam takin thau ka du ten tu thina mo thau hi du su tuna han caloric surplus tak ta ula mo mi active tak tin ni lawa mo mi tuna point obesity wanga thawa wanga boita te po ina soi tur tam takan nei mai thei mo hun lai chon an cher char char amar chon han thau ta thawa har tu khan peile po hi har sa thau ni mo ke mang te ni ngot lo chuan mo chu mental toughness chu angai thau ni chu wang chuan cher thang reng ani chon a hrise zo mo khamia khan lawm ro hetlai nge appetite sang lo lu tuk te kha tha zo ka ni mo appetite sang reng te hi a shom zia ka sheto ani tuna po hen hei nangma niang deuh tho ka ni nga ka appetite ka thilei chak na hi sang em lo ma ro chu thei to pati san ka tum ani chu han chon a big takin mei chia phei chu mo in metabolism hi an soi chin dan chon ku 30 sin ni hi chon a mi pa ai na hiam le zol ni mi pa te po kan testosterone hiama 40s kan thlengin mo mei chia phei chu in hormonal drop hi 30 sa kumsom thum vela hena thleng to ni chu wang chuan engang pun thau tum lo ma ula thau na chance kha in nei don tho ani chu wang chuan in ngei to thale ula ka duwa amaro chu ka thau du tho lom in ti ni chuan calories in ei tamangai in man chu ai tamin e angai enge ka yang te point me the mo chumia ka suggest du chu protein sang in ei ngai ni mo thau sa te hi anal lo ka ti kha ke po hi ka thalak mu tu rom me thea ka ron da me thei boka kanal lo ani ka dul mo heta hian kan hu te ko lu boka anal lo ani khat ka thau rim ma khamo amara chu dress te kan hanin thuam hi chuan kan dang patling emo kan lang zawm ve deuh po ni mai thei amaro chu keima chon keima le keima kha kein nal kein ti lo keima kein appreciate thei to lo na chin kha oma keima tan khan a hri se lo bokin ka ria taksa tan a hri se lo ma chumi te chu ngei tu thena ngai a tin eng pon thawin gain ma ula
in duang in pe le ngot thei don lo chu wang chon zoi muanga ma pe ka lo soi to thin main gaining an ti kha zoi muanga gain chho kha apoi mo don ani lo chuan ani lo vek chon tu na yom da nang condition char chara om kha tan po a thame thei ni ti kha kan soi do chu ta chuan calories mo tu na da kar kha chungin monitor tanga iri bel lawa izan bel ani chuan I calories ma mo to kang e lo ti na ni me da kar som hi pali chung khan mo chu wang chuan ki calories e ti sa na ngai chu ta chuan high protein diet gel ni se tin I thau ngor khan an al don lo engamo activities hetlai weight loss engamo activities kan ti ngai kan tiang tho khan kan taksa nal tel tura mo hetlai ko lo tel lo taksa nal tel tur kha chuan engamo kan taksa kan soi kan ti sak tho kha angai ni ti kha kan soi do chuti rol chuan ekema po ka phim kure me ma hetia ka ti rol hian pong poti kan ni lawa tian ka he kan nuin ka blood pressure te ka sugar te min monitor sak thei renga chuta chuan ka blood sugar te emo khatiang ka blood pressure te a that to lo china kha chuan keima in sum na hom do na tin ka sugar level te po a fluctuate na sa lu tu ke mo san lu tuk te khan keima in sum na chin ka sianga tin nai theng berin blood work ti ka tum bo ko heta chuan enge mizorama ka thelawa eta chuan kan free test yang chi te kan cholesterol kan estrogen kha tiang report kha enge hei apollo te mo private kan bul hnai me pen pali pangan omani kha tiang kha ke ni tan chuan easy access ani avoi khatan call mai pen heta pon non kal the amar chu service charge tel lawa an mani clinic emo an pharmacy a povada the khatiang khan ani chu chu na kina report vel te po tul ni chuan kalaron da anga amaro chu kha chu keima privacy nia karon da kherlo me thei bokati kha kan soi du ani chu wan chuan voina iloti the chu ye le initi sana ngai mo ye lui heta kanin su mangchia weight loss tumina anin su mangchia ye lui ngai mo amaro chu kan morn le du chu he journey a hi thil sel berani loti kan soi do mo achan chu soyang khan I duanga I thau chuan I mentally I rilru in na tur thei mo achan chu I duang khan ngai khan I le thei kher lo me thei chu chu ni hei kan nu chuan thau hi ka chak to lo atia achan chu in kat le har zia hi a hre chiang ani mo amar chu ten nu pain kan ti dun thea ni lo phei se chuan a thei kher lo me thei ni mo kan kong sai sa hi ma phei chu nin chen thuak ani 30 vorvel mo khatiang khan tuna poki I chu 30 29 30 khami chauh vorvel kha ani ka kong hi enangai na te ani tin kan tai lo nui vur mai chu ani chuan supplement chungchang supplement ei ngai MT te po zo na thea supplement ei ngai lo mo supplement ta hi chu kan thil ei supplement tu mai tur ani ti hi kan soinon le mol duwa voina thili ei ta calories mamo ang ilak lu thei thot lo ani chuan supplement kha a shake in ma tuichin mo in mayang kha nangma calories mamo tam ilak lu theina tur kha ani ti kan soi do amaro chu he kong hi chu zo du su kan ti ram do amaro chu he ke ni anga ni tin exer la khatianga tui chil na ne na ti tak lo tan phei chuan in duang tak engang pon thau mai lai inin hunal don chuang lo mo khamila ya kha ani in taksa te aya in mel khangaya te in han ne anga mo kal dan hi ka du lo amar chu in duang ang khan taksa kha in ti thei don lo ni tin enga metabolism sampo ni la caloric surplus phot chuan I thau don mo chu rule of thumb kan ti thak thei lo dan hmasa ani chu wan chuan kha kanin pima nia po kan ngei to chian ngai ani in ka ria tin thil calories thalo le khatiang chi saturated fat sang lu tu kong chi fat sang lu tu kong chi te nge sodium sang tu kong chi te kan ei lui vak tur te na ani lawa ka soyang khan ka khatiang kha kan ti ni chuan heta kan lipid profile te che theya kan cholesterol te mo kan nge diabetes kan ti te insulin te a crash theya khatiang zong laka khan inventel apui mo tu na thawi tum na hian
ishi sel lo na thlen tu ani thei ni ti kha i hriat tel apoi mo ani ke ya chuan tian zoi muangin ti chho ka tu manga thei pato patam calories lak lu ka tu ma chu chu ka thei ange mo chan chu ka taksa in dap ne to em tu na hian mo puar boka puar ma ka thil lak lu po tle me ni ka taksa khan khami thil tlem te e so khalo adap rei to lu tu ka wang khan ngaya lo nei rei to lu tu ka wang khan ke ma po ka taksa kha enge hanin tuai thara mo hanin retrain le deuh te po kha apoi mo o me chu chu ke ma po ka tum me ka ni amaro chu khatiang thau lu tu kang chi te ka tum san chuang lawa ka ti thei lo ni point kom da na ka lung o yanga amaro chu soyang khan he bulk and cut ten ti hina amaro chu bulk and cut hi ka ring ve lem lawa amar chu tu na ka soi chu bulk and cut chi khat chu ani theina chen om mar so bulk and cut ani lo ti kan soi do body building lampang interest in om chuan mo bulk and cut kan tia chon lian theng be mo thau po poi ti lawa tam theng ber han ei chau han ei chau hanin kat voi le khata hanin kat thak le kha ania amaro chu kei chu kha ka tum lem lo zoi muanga kari na chho tel tir ka tu ma chu chu a limit han thlen tir ka tu ma amar chu chu mi zoi muanga ti tur po chon tu na ka calories lak lu te ka man zo se la wanga khan nge ka calories lak lu te lo tlem wang khan chu chu nge tu na point ai le ta tama ka e ngai tho ni kha kan thil lak lu dana te po ai nang lo the o me ti kha kan soi du ani chu chu kha ni phot me se ka soyang khan calories omzia kan hriat thiam apoi mo an hoya hen nge calories omzia ti chungchang ka soya kha in lo en theu do ne minlo thlir sak awangin ka lo me